Hallelujah, hallelujah. Amen. Yeda also nyansa asiwura twedi ampo yawase. Amen. Wobam woni ahweso pa wodi adome yen ama nnenso atu yasodwe mu. Adofo no musomfo apostle Okoh Agyemang ennenso minimo adi ahie mu ye beche oba ade twedi ampo yawe nasem. Yes. Sabra safa moti enke fe living yawe 7 days Sabbath assembles. Sabra wi anwaso ne tie nsem pa no. Odofo ans the best start no. Ipacho ye mo oba de nsamrane tie. Obrenkan samaduka tawire bo Nkronkron twedi amponi opam kotokro bo agese jebre otibreka se shahe nche Nkronkron twedi ampan dumai kase dutan kase dutampon a wase wedu krokro du hinika taban ye Nkronkron twedi ampani menkwa mi Nkronkron asidewura na ase ansa amoso ansa meda wase One twen krotwen ba atwetwebo a woda akoyam o okofo bo okofo techi wafo akwaku bedi akoyi okofo temtechi a wocha akochemcha akobremu Israel no merema mu kufu yi Yehowa bre ye chem na ye nkwaje akoframrai na yakochem techi a ye da wabremu apiafo Anansisi tata jijifo a wodi anamo sisi ye jiji ye ntata Onante funante amre na motentia wojiji Israel no merema tata emfie aduanan twa kwansintenten fre sedako kwampresu numasu oje asuo kutware asuo poma pontumfo a woje pokokwa ahode timu tin ma Israel adehedom nante asase pese so twa ya ensuo mpanka wona ase kontonkro wi awoda mansan komuyi okotokro kwafa wo kwatenwere okwafa wo kwatete de adi mumpomama Nkronkron twedi ampo beni ono ani mi Nkronkron twedi ampo Yehowa oba de bo soro bo asase bo asu bo po bo mframa bo sum bo han bo wiase adi nyina onyame ba ko pe abodira bombrane a ne di fata no oti brekesa na himbotre nwodo ye fe wo tumfo kankyerɛkyerɛ katachie okakraka kokoko kentinka kantamanto kukrentumi kampese ko wonwani Jehovah Jireh Jehovah Shammah Jehovah Rapha Jehovah El Shaddai Jehovah Nisi Jehovah Adonai Jehovah Rofeka Jehovah El Elohim Jehovah Elohika Jehovah Jah yenya Nkronkron twedi ampo boade obade nyame kese Jehovah Shalom peace Hallelujah. Amen. Yerobade yawase. Amen. Obamba wadi adumi emfum so ni mlato agina achi wontwa ye ntwene sabre moja da so di nipadua afrosane a onuadofo ma me ne papa ba bia wotie bia fa yeye ne nkamfa ma obade ne se yes oboni nyina achi ne wahwe wo mada so tiase nokre enyi anwofe ni abra bo bia ye bo debi ne mo ye odom na otwadi ampo ye wonam ne doba mezia so a odi adom ye na ma ye tiase ne ayeye nka wotiase fo yawe ne doba na azia ni mezia si wonhunu me mobo no wonhunu su mobo na ne ye di ahie mu ne ayeye ni na asen kan din ka se ame wo ba bia wo no odofo ne musumfa apostle Okoh Agyemang medam ase bebre maseda me de wo ma mu ne se mu amoto aba ne ma me no oba ade adom yes pensaka papa viewers choice no yeah apostle Okoh Agyemang
Meda mahwefo nyina ne metiefo nyina ase. Yes. Samoye madom na moto aba ne maame. Man to ama mekeke. Emude muhunu wo mi mu no. Enna mugina so de to aba no ba de nhyiram bebre. Amen. Samode ayem yadoye. Na mude ewiase nyina adoye a kire se wo yosofo na ko TV so ko radio so ko preach na ewiase hwe wo mte wo nka omhu de efuru mu ba no a. Yeah. Eba ma boso bode. Yes. Inteno TV host of the year no Nkwagyesem no. Maje. Papa. Maje kora maje. Oba de adom eni. Yes. Papa. Mesaka. Enti me de kire etiefo ahwefo ni nyina oba de adom e bepe de ni nyina beba. Papa. Ha, enti oba de adom. Mesaka. Ensanka bi da. At oba de ya ahye me ni munyam wa hye mu nyina so ni munyam. Nkwagyesem. Nkwagyesem o. Fedi e be hiti mo. Enie. Ye do oba de ya wase. Amen. Wadoye a wode adom ye. Na asenka didi. Amen. Nhyiranka otiasefo ya we. Amen. Se onam ne tumi so. Na wahye ye munyam wa asenka mu. Yes. Wahye ye munyam na sem mu. Nokra. Enye bibi ne mayo ye na sem mu. Asam. Eti na topic na ba ne ba support we. Enie. Mutim tu ba bi ba na me ba. Asam no. Hallelujah. Amen. Ye do body awase. Amen. Ane topic ba ya to din se Nkronkron Botaye. Nkronkron ne Botaye. Ne Botaye. Yes. Nkronkron ne Botaye. Ana obi si Bible we kura ye. Ankan na ye nkrofo bi dia. Na Bible no kura no. Ye nananom no mo so mboso manya Bible no mu yisu. Yedi okeka. And the Bible be go out there. Enie kwa bia so. Oni so briwa mo oni so ntew. Na we kure history. Obi ni atworo. Die nto nkyere. Na osofo kura bibie na no a. Osi beka nwom no kura mpo. Eye chen. Eye Matthew chapter 5. Busu se because beka kura te sa asem a onye wuntum. Debi. Oni beka na oto no nwom ni mpefe se. Ne nwom na ensin Matthew 5. Debi. Because Matthew 5 the word of God. Oh yes. Bible so aka kire so so nyans ase be den. Beka so betwam. Beka twam anu nwom atwam. Yes. Etwam a wo so onyankopɔ asam de be den. Opa ma me nkotu Bible no 13:31. Yes. Na Bible no nkasa na tie. Mark 13. Etiru bi se beka kra wanyi wuntu sofo. Ukɔpɛ hype. Anya do obe support da. Eja ukoye ono oto no nwom kra no. Onyi ntu sa ne nwom betimi asen. Matthew chapter 5 da. Oh yes. Share. Now, can you go? Mark 13. Mark 13. Verse 31. Verse 31. Okay. Osuro ni asasi betwam. Was suru when patch of English, but was suru way. Any day. Asasi betwam. Asasi way by day. Betwam. Na mean some dear. Enchamu da. English. Yango. Was heaven and earth will pass away. But my words will never pass away. Someone in Bako Kaye. When we Bako Ka Matthew 5 no. Matthew 5 on some now be person some no. Every decree and double Nazarene Messiah. Yes. It means when you not just what cast and it's a when you Messiah any any. So from one akayo. So from one akayo. So from one be an okaye. Hey! Opa yenje topic in yenje. Matthew 5 verse 1. Verse 1. Was it the Abasam? People so Was it the person asenka? Insurance. Was it the Abasam? Insurance. One can say insurance. One need winsome. Onim. For who besides I said yes. One team in Chassia. On Tiasia. Babuni Quakra. Okay, more power. I know one fast of Diatrom also. Simi no more than one Jimmy. And I'm assuming a better Nkronkron ne Botaye. Bible way ne Botaye. And fan compare history book. Don't try. So person will teach your Nkronkron make you what you see by baby. Bible ne kura wo no. Yes. Ye ke history ade atwam. Ba Bible no ekita past, present and future. Ultimate none in history at all. The party be history amount. Yes. But party be your future. One kasa ujina and say me wa Bible I can so anya the mind. Ultimate taking history. It took kasa you two person o Bible na say. Okay, Revelation chapter 1 verses number 1 to 3. Bible na kasa nchira. Revelation chapter 1. Martin as when you should be when you should nya until the Bible verse number 1 to 3. Martin ya tie jimi sema kwa so Ghana na bia nyam yangrofo. Yes.
Ate, yango pass man si yango kuma suno. Ankasi yango jesi nkotre. Tini ye janko fo bi o make kadi o mo pe bia no. Ate, te Bible. Revelation chapter 1. Wasi dia yo. Me patch verse number 1. Wasi men ka say. Yes Christ di. Yes Christ di ye. A onyankopon Onyankopon de man no. So on chene nko. So on chene nko a. Ye twase bantam. Ye twase bantam. Onam ne bofo so. Onam dia ba ye so. Ne bofo so. Ebe chene na kwa Ebe chene na kwa John the Revelator. Awodi onyankopon na. Onyankopon wodi no onyankopon danse no. Eno onyankopon sam. Eno onyankopon sam. Eni Yesu Christ danse. Eni Yesu Christ danse. Yo hu ye nyina kwa danse. Yo hu ye nyina wa danse. Verse 3. Inshirane de okenkan. Inshirane de Bible we ya dan. Okenkan. Anyone who tie DSM no. No de watcho. No de dia church kunkum ye den esie. If it's a bina den aben. Once a bina ben no obi se menko. It's a bina den aben. Oba verse 19 tie Bible 119. Go. 1 verse 19. What's where? Chiredi wa hu. Was it chiredi wa den? Okache John said chiredi wa hu. Any dear wo. Any dear wo. Any dear ebeba. Don't cry you go catch on trade we hu. Dear wo. It is a past no. Yes. Hallelujah. Amen. Any dear ne wo. Ye chire so be den. The Bible ni kita past, present and future. Where is winning? What done history any year Impossible. So teacher kunkuna say yenko say yenko the book of second Peter. Okay. 2 Peter 1:20. Okay. Bible nin kasam cha branche tia ha. Chokunku Botaye Bible emudu. Woni ma meka kira wo. Woni nyansa say dan no ansuo. Wanya munsam a. Wo de me say ye be the Bible be ye ndie me bia kira wo. Woni nyansa say dan na Nkronkron wo hu ne Botaye a. Woni nyansa. Ye ka jimifo be kan wa dan afra. The Bible 2 Peter. The Bible. Me patch 1 verse number 20. 1:20. Yes. Was mu hin we kan say. Ye hu dan. Ye kan we kan say. Atrem adise biara. Atrem adise hallelujah. Amen. Atrem adise biara. Enam onipa nkyerɛkyerɛ so. Tie. Entokwa bi esi. Ni atrem asɛm a ensɛm bi na asi. But was atrem we mu adisɛm. Atrem konkon we mu nsɛm de. Enam dan. Onipa nkyerɛkyerɛ. Enam onipa nkyerɛkyerɛ so. Yeah. Enam onipa nkyerɛkyerɛ so. Efrise die ba de. Adisɛm bi. Amfa ni papa so ama. Amfa ni papa so anya dan ama. Na onyankopon ni pa konkon ni omo nante ye. Sɛ de hon konkon di omo nante ye no. Ɛna omo de kasa ye. Eti asɛm na free nyankopon ni pa nanum ba ye no. The word of God. Yes. Anya na asɛm. Wow. Obewu agya asɛm no akɔ. Still ebeda so ye adwuma. Woni Bible ye ka kyerɛ ti aye. Ti so ko woni atwa sɛ ye ho asɛm a. Ana ye kyerɛ hin bi ho asɛm a. Past ne fra no nkyɛ sɛ still no. Bible ni nyina ye pass. Uni ma meka kire wo wa metu obi a riche say wa metu obi a emfa ne compare we da bi Bible ne kasama kire wo was it kan English no ntie ne here e bia na wo te brofo chantwi etiti o brofo no was me nkasa yin above all you must understand that no prophecy of scripture of what scripture came about by the prophet's own interpretation. Say ni pana interpret so interpret and for prophecy never had its origin hallelujah in human will, but prophets, though they were human, they spoke from God in the name of the Creator as they were carried along the Holy Spirit. Yes. Omunti sajase no me choye omunam nyankopɔ huhum na le choye to kasa no am wadwae dan aye sharp when ya ba wo so na ba bia duru de nyankopɔ di kaka wo se be hunu sankrofo bia te saa na wo ye gidi ni mo adwenya sharp no nim na wo so se sankrofo we mfa wi sin kyekere wi ase nyansa anya dan ama wi ni mo 1 Timothy chapter 3 verse 15 Bible nkasa se ofuru mofrase Bible nkasa se de se ofuru mofrase se ofuru dia ba de mofrase eja wa adwuka ba Nkronkron no we are 1 Peter 2:2 se ofuru mofrase ni dia ba de Nkronkron no mu Nkronkron no a ebetumi ama wahunu nyansa ebetumi ama wahunu dan nyansa alfa Kristo mu gidie so akonkwagiem so ofuru mofrase enim Nkronkron no enim dia ba de Nkronkron no ye twi no Chiradai, Nkronkron. That be daily guide. Nkronkron. Very graphic. Nkronkron. PMP. Nkronkron.
Chebaya, Nkronkron. Yes. Once what Nkronkron. It a Nkronkron. Yes. And you need papa so debi. What's hope for more first in such a Oh yes. Come make us get me. But me use nyansa. Okay. But make us say nyansa. Onyankopon nyansa nyam nasam emata obiano. Enyansa hunu. Oh, okay. Ai enyansa hunu. Nice one. Adentia. Me patcho sankanya trokunku we. Ana tro say eni ewu aka wona ma woni mawudie. Romans 7 verses number 7. Yes. Romans 7 verse number 7. Wase menka sembe. Afei yebeka say. Etifie sabono. Wase emana ne yade pa. Wase emana ne yade pa. Afei yebeka say. Afei yebeka say nuanom. Emana ne yeboni ana. Emana ne yeboni ana. David da wura no akọ Jeremiah chapter 8:9. Wase emana ne yeboni ana. David we enye boni. Nemom sanya emana ne ntia. Sanya mransam wodu ye tro no kunku we mu a. Anka meni boni. Menam trogu babu no. David. Me printing press. David. Onso ya say. Onso we hamani. Hwenu anu TV no. Onso ya say. Pa. Onyansa ne nyim onim krono. Onim adwaman. Yes, before nyansa be hunu adwaman ne krono no. Agisa nyansa tie adwaman asam. Yes. Wate krono asam. Yes. Na nyansa na control no. Ana oni so tin fa kraman be fie. Ebe ye nkraman. Yeah. Odi kraman ni be fie na pese kraman jima betima na ide. Ejimi. Tina be ko fie bi kraman ni reti be sit down no ide. Stand up no ide. Ya tete no. Yes. Ya tete no. Yes. Oba ni agyan so oni na na mo no a anko didi kurabam. Yes. Atimile. Kwala koto de sinja oba kodi. Yes. Kraman bele. Unimu a etu ko village abekoto nkurasefo bi enuanu bi ho no. Omo nkrama bi ofia. San krama ba ko de jamanka, ba ko de enso nyame ye. Okay. Ade be ntina krama wura na ne gi enso nyame ye ho. Ono agye nteta ya den. Atu ko so ni ko nwura mu o ma na mo nye de emo no. Yes. Jamanka oda no twem. Oh, Jamanka. Stefio. Jamanka. Nti no obo Jamanka trimodin. Ade nti enso nyame ye na ye den. Enso nyame ye ni tie nasem. Yes. Ogongura mu a wachi aboa de mano. Yes. O wantete ya otimi chese mu amano. Nti ode ne kwa cheneche no. Ofuso amana mfa ntete ma nkode ne bekọ. Dabi. Oba de man tiase ma. Amen. Eti ade wunnim no. Muntimi fa onyansa hunu. It afei yebeka say. Se wutie mi am wadwenya sharp. Yes. Me okwa ma meka. Me si ade wunnim no. Muntimi fa wadwe onyansa anya de enhunu da. Babo. It afei yebeka say. Afei yebeka say. Emana ne yeboni ana. Emana ne yeboni ana. Dabi da. Etimi nya boni da. Nemom sanya emana ne ntia. Nyantro wom nansam dum sam obeka chawo. Anka meni boni. Anko ni pe bie ni boni da. Se emana na nka say. Se emana ne yantro mu say. Emu ni emana dia. Emu ni emana dia ka onyansa. Onyansa ni mani bre. Nyansa te se moni mrade nti nyansa na tapo. Yes. Nyansa without the word of God. Hallelujah. Amen. Ayenkwase nyansa. Yes. Nyansa empty. Obadi nyankopon Amen. Hallelujah. Amen. How so obi nyansa chance wo mbro. Won say. And so bosi obi so ni nyansa. No otu nyansa otu no fo. So nyansa dai. Sorry. Janu no nyu nyansa no. De chere so onya no oyo no. Won so man na futuo. Just na drink chen say obabro nsa. Na woman nyansa say ye mmro nsa. Yes. Won so amanim. Ken wanyimi enwo. Nangbo fa nsa kan. Amen. Omi adwene ni. Amen. And the Bible be kasema cha. Wadwenya sharp. Yes. Jimmy ni adoso dodo. Ni adoso papa. Before ya bakrom The dodo. Bible ne kasa cha. Yes. Mesi Nkronkron Botaye. Wa hunu na wu a mo baye mo bo. Ah. Wa mo kasa mo hwem wu ye papa. Bible kasema cha. Ensi ye. What's san kan cha say e mo ni mrade a. Ka woni mesi unyansa nim ade afre ni bro. Yeah. Wote ampa. Wo kasa asam ne no. Wa betintina. Wo hunu say wo hunu papa ne bone. Mate. Takwala so a oni papa ne yama ne tete. Yes. Yeah. Kwala so yama ne tete. Yama ne tete. Adina kwala kete. Oda ya oria no. Okay. Wa mfa tete mu a. Oria ho aponche bia no ayede. Obeso skata. Oh. Tiri ma me ne tumirika. No aba beje nkoko bi na ponche bi na fini nsam. Obekom kra no de be ye du ahye nanum. Ni ma me force de session nanum mu a oya wa yi a 3. Akra na mere 7. Nyansa de ne nyansa chane so ni mponche bi ntitiye nya de ma no titiye bi so free baby. Yes. Etitia ye se ye jane sa akwara keto ni nyisu ni nyansa obeto jem Yes. obeto jem na munyai na musu nyansa baba. Yes. Nkronkron Botaye Yes. bi se aniwa obi aniwa beka je so ni bone da Gabi.
Hallelujah. Amen. Obadi Nyankopɔn ma yɛ ase. Obeka Joseph Bible way. Bible way. Ghana na mpanyimfo hansa Bible yɛ dɛn. Oboa. Bisa won question. Mesi ba be hu teachers a kyerɛ. Bisa so nana ofiri fa. Tama Ghana ma Ghana ba 480. Yeah. Na bisa question say, ye nana mo free na ba e. Ko check background. Wo ka nana no we mu. Nana no na wa Ghana. Ka nana no mo free ba bi o mba ha no. He mo free ba ha. They know the scroll before they come here. Yes. Yes, Anatia. Scroll no. Eti ya kike kwa mani Bible no. E na ba to Ghana. So we ni mu aye cha we na. Na mu nsu nyansa. Johnny Kasa. Ate. Home free baby bi si kwa check background. Kwa check. Wo ya na o kana nanu mu na be sunsun ha no. Check say you know mu free ba ya. Yes. Kwati amanzi bag move da me fa Bible point na. Kwati amanzi ma no nyoro. Wo gbajake. Wo je show. Yes. Keje Israel. Yes. Keba Ethiopia. Ati asiye ose wogbajege yes wogbajege ejekejeke wojesho wogbajege ejekejege wojesho keje Israel keba Ethiopia keba Sudan Ethiopia ke Sudan wojesho enu anu no yato Umpo ya to. Nasa amanyi bakra sunya say. Oh yes. Ye mfiri ha baby ya. History no. Ye free baby ne buy. No one day will come and preach. No ma che wo ni mo boss. O kana nanu we. Ye komba ne Bible we ne beto Ghana. Na tama na na nanu fi baby on ba na exclude. Yes. Udi ma be catch o tamba ne komba ne Greek as a friend dey ta Biblia. Yes. It means the books. They were combined. They were combined no. Eti wo kase na nanu mo ha no no munim adwaman se wo badwaman enye omunim Nkronkron enye omfiri baby omfiri baby ba no omnye ntetie bi free baby check your background mejeke wati check your background yes obadi man ti asiamna amen menya ma o dabi o dai be som samna na nkase amuni mna dia enye ya komba ne few na na bete yeah they know already onumunim Bible ni kasa chiro me si Nkronkron Botaye awo mu se Nkronkron no omo komba ni bibi si wom but no nche se eno kwaye nye beka na nya wo awo condemn na Debi wa wo nyintum de jato da bia se so ka hwasem bra se so ka hwasem Osofu mu awo de je collection oje agege sika die fi Nkronkron je wie se di obenya no anya wie je fo to atwere bola Body and Fanny Sankan. Woma wonti asem yase asem. Obadi and Fanny Sankan. No be biere obi dia dwen hari bia wi no. Me so body was one man in church we mu ni paduanum. Oma Nkronkron mu ni paduanum. Na ni pa ni wuni se. Odi Nyankopɔn otwe. Twa Nkronkron Botaye. Twa Nkronkron Botaye o. Esa wu huna ansa wawu. Yes. Twa Nkronkron hu ni Botaye ansa ne wagu. Jeremiah 8. Okay, Jeremiah chap osua wo de onyansa be beta we hu. Wo de tie Bible. Jeremiah 8:9. Wo se Jeremiah 8:9 be kasa. Enyansafo ni bewu. Wo se yifo ni bewu. Enyansafo. Wo ni bewu. O wani bewu. Wo bebo binim. Wo bebo binim. Na wa che won. Enyansafo bewu. Ani bewu. Enyansafo ani bewu. Now da wo ba die be sifam. Oba de beba esura awos na asase agye so obebo birim nipa bebo birim na wache won owuo da owuo be man ketenkete asom na owuo sunsun be gina wo so obebo birim oh yes na da no oba de be som se kebo ne sa som se ten osi da no obebo birim yes ne achew no achew hwe erade se na wapo erade asem na nyansa be pa na wo na me tro Bible no won se nyansa de bata de ho Awurade asem yes ana wo so wo nyansa na pu Nyankopɔn asem a no se Awurade asem ne wo pu na nyansa be wo ana wo Jene kasa Awurade asem se wo nyan wo Nkronkron dan ne Botaye da bia anyema wo gira wo se wo nim nyina no what if you Nkronkron and I guide you and you nyansa na anim wo ba na kan ni won wanti anka wonim hwe da bi hallelujah amen body man ti ase amen o mi adwiri nim amen etitiaye Bible be kasa ma kire Proverbs chapter 9 verse 10 verse 10 the Bible say Awurade ase no apoi what see Awurade ase no apoi na nyansa be na awo enu o ka kire wo se de nyansa mfiti ase enu onyamesuro the fear of God is the beginning of wisdom.
nye puruma ne ma on fa dwen chachra ma tie Bible kasama cha asa Bible kanimu do Romans 15:4 verse number 4 wasi bibi biara watwera to wono wasi bibi ayedai watwera to wono bibi biara ayedai watwera to wono ya twera to wono watwera ma yen nkyerɛkyerɛ ya twera ma yɛsɛ deɛ nkyerɛkyerɛ tie fa bu aseto hallelujah amen eti bibi biara ya twera ma yɛ biara no wei ade ya twera ma yɛ ya twera ma yɛsɛ deɛ nkyerɛkyerɛ wow say yen fa bu aseto sɛ wo a wotie me no fa bu aseto any churning munsam and there be graphic munsam churning munsam there be graphic munsam churning munsam any na wura chichire so nya ni da so any na wura chichire so na nfa nya nda so tie Bible no munsam yes kan English na tie Romans 15:4 what's the name for everything that was written in the past was written to teach us. Yes. Bible customer chira. Yes. Wait, am I in church? When you church area, and you Nsawadia, Nkronkron, when the more beings will be a bonnet. Ate, yeah. When the more beings will be a bonnet, yes. When the me ni papa, yes, and the me ni papa bonnet. Kasa. When the me who need to say, Unim Chokoko Botaye. Oh, answer the word. When I go to Botaye, for everything that was written, in the past was written to teach us, so that hallelujah, amen. The Bible, through the endurance taught in the scriptures and the encouragement they provide, we might have hope. Hallelujah, amen. Bible ekasa, yes, papa. Na asemu a okansu mu do, ne mu odu, yes. Bible na asemu odu. Yes. It will be the book of First Corinthians, 2 Corinthians 9 verse 10. 2 Corinthians, the part of 10 verse 9. 10. Manye se. Etine ye come tie fo atiase ne. Se ye di trokunku iban se trokunku mutaya frame samwa. Bet me preach. Oh yes. Bet me kotu Bible a. Nji amunyi eni, e bia wonko ji eni nti. Oh. Aka we ye di Bible de beto nche. Yes. Me kotu bet ma kan woni ti. Oh yes. Uni ayama Nkronkron. Asesa Nkronkron what? Say, wait, you will be slave. I'm more be so asset to be so free. You know, I don't know what would name the Agyemang Nkrophobia. Don't know. O cry be biaman. I be biaman a bonia and I day. Oh, yeah, when one TV, I be biaman, I bonia papa. Bonia, we are bonia papa. We walk auto. Yes, someone Mukaka and we walk auto. Yes. We need Nkronkron Botaye na so nim nyansa dia na nim nyansa kwa wo wati so nim nyansa ba be ka kire obeka we the book of James akire nyansa ne yamienu o ya wasase so nyansa anya wo soro nyansa emu de won na ade ye James 3 verse 13 nokure nyansa o se nokure nyansa mumu hwan no ye nyansafo mumu hwan no ye nyansafo eni ndifo hwan no ye nyansafo no enim ndifo mo fa abrabro pa fa de ba de abrabro pa enche ne nyuma na fa chire wo nyuma e wo ojoa nyansa wom nyansa dey e ka nyansa wom is talking about the creator o kasa obia kasa se obia wonim die obo soro bo dey asase men kasa te se die obia wonim se obi na ba owo o ti Bible na say yes men kasa te se die wonim die obo owo kasa se obia wonim Nyankopon yes ti Bible na se mu in time money na sa bra o kita ni time mansotwe ukita mansotwe wakuma mu a eni emu ho eni no men wa ho mundi atro beni atro ba sa de mundi atro dia tia nokura no sanu a wodidi nkwasi asam emfiri so nyansa na de kasa tie creator no emfiri so nyansa na de condemn Bible no emfiri so efri fam ayokra eni ahohombone die ti Satan na wura die kan say ehote ewasumdwe ewodo ekasama creator ewasomre mobrohunu abapaye sa nyansa ne ma enye chinie nyansa papa na nyadan enye chinye enye nyaatwo osuru nyansa ne enye chinye enye nyaatwom egutrini aba ewasumdwe mu na asase so nyansa de hallelujah amen yankobro yankopa ma yankasa ntia Nyankopon yenyimi enye obani awe hu yamabo
Bible kasima chao. Mesi na ye no catch Nkronkron Botaye. Ye mo Botaye no. E gadi nipa. Utan Psalm 119 verse number 20. Read the Bible. Psalm 118. Me part of verse number 9. What's Edian? Psalm 119. Yes. Verse number 9. Edian abranti edibetine kwan. What's Edian abranti edibetine kwan. Abranti edibetine kwan. And he said. And said Edian. Oh, trying to say what some say. Edian abranti bebi na no edibetine kwan. Edibet chene bobre. Edibetine kwan. And he said. Say atisa abranti no. Oh, trying to so. Said the one some say. You Onyankopon asam ye den. Medi makuma nyina medi wachi wakuma nyina na ebedi Nyankopon achi me fi umna nsam nkochiri Nyankopon mra wansam nyedan enkochiri unyim mra nsam no mra nsam no usa wa unyansa ne bemu wa hoboa unyansa ntimi nche se emokro no da na mu gisa wote emokro na de nyansa na yedan wo de nyansa na apply emokro no yes nyansa ne be control first emokro no e na guide nyansa no na nyansa na hu se ye emokro no wonti ase mu janko fo so mu fo mu nyansa nya dwuma mu ko ebiti gato nyansa chese wi no on cheche utigina ko gato wi ni sizes e nyansa hodo ne gu no yes to be the bantam weight eni poiri sanankato poiri ate nyansa ne kire no nyansa ne kire no ne bona no no de audition dansa no obi di adira dance e kire no no obadi emi proma ma omia someone 119 verse 9 how can a young person how can a young person stay on the path of purity by living according to the word of God. I'm sure Bible no. Me a printing press. The Bible Psalm 119 verse 130. Was unsem biema hein. Eman kwasiafo nyansa. Unsamono ebiema hein. Yes. Na man kwasiafo ya den ehunu nyansa. Psalm 119 verse 130. The unfolding of your words gives life. Give what? Lives. And it gives understanding to the simple. To the what? Simple. Jawajo. Abone samamudo. Nkronkron Botaye. Me so wonyi ntumu apa ba bi na tena. Yes. Oya den so mu nsam na ade betufo. Eno de. Me so timi balance we da. Dabi. Me so timi me so ya de wonu asem bi e beto fa bi. Nyansa wom bi na fria. Yes. I'm telling you. Yes. Me so nyansa kura wo bia ne Botaye wa haya. Ate. Utimi ma be ka nyom enko enye papa nchen ba be ka ne ko nyi untum. Onyi untum da. Opeso ko tete wonu Nyankopon tam. Onyi untum. What you fancy? Amen. Bible Kasachao. Psalm 119. Verse number 172. Me touch them. David is in the touch them. I bet you want some so. I bet you want to go upon some. If it's a woman and some. If it's a man, some. I training. Psalm 119. Psalm 119. That's 173. Verse 72 was may my tongue sing of your word. Wow. For all your commands are righteous. Hallelujah. Amen. Babu ne kasanu. Babu ni dwedwa niemam. Yes. Babu ni pepe niemam. Ebia dwene nim. Amma obi bia wo twere kunkun we ne Botaye. 11 yanko 119 no. Yes. Verses number 11. Okay. 119. Psalm 119. Ai Babu ni kasanu. Me part of verse 11. What's it me the one sama krama David ne kasanu. What's me the one sama yedai. Akrama First Thessalonians chapter 3. 2 verse 13. What's me the one sama krama kumam. Na manya ho boni bi na se de onya ho den boni bonko ye ho boni bi enhira no wurade o se enhira no wurade kyerɛkyerɛ mo wasɛdeɛ me dan wasɛdeɛ kasem no biomo tia baba ne kasa kyerɛ wo me de won sama krama kuma se be de won sama ye dan krama kuma mu David o de nyansa ne nam the one sama ye dan krama kuma adi na David ba ye no obeto se Moses abese ye den ekoko eti Moses nsem de David be ye den obedi so yes no so tro ne so ne dia Nyankopon de man no so de to ho wa ba ka bi to aso na kwe media me yen so Okoh Agyemang ya wadi ma be gina Ghana no de me ti wiase afa na nyina no de me bie branches na ona me so ma di ni pa bi ni mo tro kronkron we ona me so ne Nkronkron agu mi so se me mfa mie ne madwenem na ne ma se ta kyekye no asam ni nsane wo na deliver wo na mom den favor
Usiminti we ase. Na ye de abeto oti no de wo ka ne na ye wo dia. Nyansa be na wo tiri. Ensema beke bia no ube aye copy and paste. Yes. If you baby unya boni a we yusu nyansa na fa ye adwuma na ensa no wanu nsa na bro too much. Utini. Ate so ni baba burada kwatam de nye. Bi bebe ni nye. Ana chira sa. Wa copy. And nyansa ni paste. Yes. Aye copy. Smart. Aye copy and paste. Yes. When you want to be a because Kabe support what one ocean. What you buy was said, you are and Nyansa would dip him into continue. Yes. I didn't know when Yan won using Nyansa. Yes, chance one Yan. Did about them from good Guma would know. Yes. But down for Mugua would walk. But down for Mugua would walk. Obi bottom to Tubo. Hey. Aye. Obi so bottom on Tubo. There's a stone through. But down for one started to Tubo. Now back on Tubo. Not to bo meet you on to bono. Who are one or two say, hey, madam, Jabona to no. Over the bay. A bottom long time and to border. Yes. And see how bottom was started to bo. Yes, sir. There's a one uncle sending say, what bottom. Ate. When you saw what bottom. Yes. The damn new would walk. Okay. The young son chest or one to bo. Obisu damn chance one day on to bo. By ye misas abodam for yesi nyan wo bodam na yesi nyansa ni nyira bodam for be na car ba wo twam da hwe wonim car wonim accident ya money accident ya man steady side no steady also check ya money accident steady also hwe ya man accident dam da bi hwe anu kwa don't ya man accident dam anu ye mo hwe ate bodam for be na car ba no wo twam wonim accident ka bo pin wo huri scheme no nyan ya man accident dam wo a man accident dam we my catch you play there's a dam ne gwa wodo bebre obi die batem didie en wodi yan wa bodam so ne die ne atem didie obi so die what was say kasa oyi di ne die ne ku ka of bisa na small fiu sana nyansa tie ne nyansa na ejire nsam na chere se onye din ya chere no to nyansa na kura wo no nyakopo hunu se wakase ye nipa apply no nko without na semwa nipa be din kwase asem so the way God into Nkronkron Botaye na say ono support o say onyansa ni hunu de creator na obo no e dey wo pe. Oh, me the one sama kroma kuma. David say me the one sama kroma kuma. Manye ho boni bi. Man say de ba me nya ho dan. Boni me nya ho boni bi. Inhyira ne wurade. Ye no ekura na ye se ye kura Nkronkron kura. Ya fom. Ene de. Ati, eno krampo na abobon nsem bi so say ni pantwe ho fi nyemem. Eno krampo ni pa fom. Na wa wo nkura bi. Oba de fanti ase. Amen. Omi akuma. Amen. Ofu say je koso no abi wo no mo a. Okaso watu ahyeda. Yesu watu ahyeda say wo san krofo. Ensem na wa professor wo dwene ho say. Yenye ne say yenye say. Okay, ene okọ na okotrase a. Anefe na okoto no bo akofa law book akohwem. No de compare ensem no. Eti before be kasa wo oba bejeje wo no. Oba on kan sem no to say ko. Wo kan say no kan say. Hallelujah. Amen. I put it to you. Yes. And I'm person just as me okay. Now start it no be ya no. Say. No we are no the actual say what you okay emfakwam. Emfakwam no akofa reference be fi baby. No abeko to the ide e the amount. So be di so be ma kofa bi so ya di obi di bim no the abema bim di HSS me ma kwesi men say bim di a na 1973 I will be the same case where dey it akwesi men san sa case we get I want to say that's why me when one TV no try is that what that is san we wurade church mo sede me dey what sede Yes. According to the Bible, me say your Nkronkron when the Botaye say a guide you. Yes. A guide you. Yes. Do not once. Yes. Yemfakwem. Kwan ope. Second Timothy. Now you dead. Ni ko to acha say the Bible say sanse me ke so fi Nkronkron na mu. Hwe papa sua. Enhwe boni sua. Tejo yakọ. James 4 verse 17. James 4:17. Was it doing papa? No. John. Yes. Mano. 22 pa.
ade wo ye yenye. 3 John. Can't tell John. 1:11. 1:11. Adofo. Minya no mutie me. Enhwe boni nsua. Bible say men hwe boni nsua. Nemum ya papa sua. Hwe papa na dey. Obi adi boni wo Bible nya tro no wansem a. Ne wonsem na bae no anka onyankopɔ pɔ betime yi negative na dey. Afim. Yenti oba negative ni wom antimi quote bi no. Negative na wom no ye be ka sem ya che the book of 1 Corinthians chapter 10 verses number 6. Yes. 1 Corinthians chapter 10. Bible nkasa nyanko. Me part of verse number 6 no. Bible nkasa. What the enemy nyina aye hwe so ama ye. Hallelujah 55 nyanko. Part of verse number 5. Okay. What Israel for 25. What's it then? Israel for aswed one asotwe. Israel for aswed de ne ho den. Asotwe. Aye ehwe so ma. Aye ehwe so ma me ne wo. What? Israel for one den. Amaso de ho den. Asotwe no. Aye ehwe so ma ye. O ja bi tu mo jija bi gu, ye jija gu ho. Se enwo ho. Yes. Ye nyanwu ho. Yes. Nyanwo. Neso mu fa kese na. Mu fa kese na. Anso nyankopɔ ni pambe so. Ye twira mo sere so. Wo ku bi wo sere ne so. Wo de ye hwe so ma ye. Nyankopɔ wi di ni, ba se jawa sam o. Ati, oyo kuko wimfo. Ati, o te shi ni wa mu kotu kwa me te kwa na mesere kura. Obi ku a o si. Hallelujah. Amen. Oba de ma ti ase na. Omi na ansem wa mo de toto ne bi wa mo na mo kura esere. Mfantu mu amoma yete wa ne yesere cause yetimi ansa wo yetiri. Oh yes. So nyankopɔ beboa eno bebre o maza woni na epe woni na epe dabi se nyankopɔ beboa bo nipa no so obahiri pa na ene obebre o we asem de ba wa bi se nyankopɔ small body so okuro mu hene wa utimi go dina ni mti akeke bu utimi di oyira friends a ukuro mu hia temti no ofu so betimi akodi nyankopɔ so atema fa ho adi ene nyankopɔ wo tumi ade no onyankun wa sha obra to wo kan babo ne nti onkun ni say wa sha obra abonsu aguso tete babo esi go tete babo go si go and tear go and preach no ada no go and tear the word of God. Tete Bible sunsa Bible sorry dem o ya so fu ko ni bia ye no o to ti so fu bi so onyi Bible ni a odofo hwe omunkwasi ade omu ye nti omunkwasi ade omu ye nti any Bible ni nko because they know say obi be quotation am say e di ade a wo ye any Bible ko mo mi ko di do man na do man yatam mo mi ko di friend say bolika na ba Bobby could your friends say, me who meet Matina come at me, infanteria tam, Robonene. He could not come. Obit your soldier floor because one moment finding Nana and I hear him at the tree farm. Ate, the kiss of 40 blood Dania so for the Dania so the man, Yankianum. Where can you to? Body of Fantasia, I mean, what me dream, I mean, it will be yo, she's so Bible. So Bible my church members one way. One nipam. She would have said the obey. And the me. Said you obey. So Bible. So Bible. Kaya wuju adi I say kind. Na chechire mu no otete go and preach the word of God. Need you now go and hear the Bible. Yes. Over the young amen. Okay. Mass one we be do more. Oduabo mo. Mass one we be do. Yeah, be kwewu na be kra. Tise. Onu amu no. Onti twako nkwase. Ofa ye nkowai. Bible simin kasem chao. Galatians libium 2. Okay. 2 no. The Bible. Galatians 2. Ma wunya ha. Me part of verse number 5 no. Koso. Ye to Agyemang. Osna one die. Sankofo we mu die. Yamne ho asiam. Yamne ho asem mo. Amom kwan don hwere ba kompo. Na asempa no kura na akoso. Se ye be asempa no kura na be den. Ebe koso. We ebuni papam. Enye.
Basolum kita Bible, Bako the quest, Wako. Check me, Messi Basolum kita Bible. Also for Ukita Bako the Quen. What's our question? So far, Kosro Moon kita Bible. Check member who answer the Bible, but what Jesus Swan is Nkronkron. About the way Mantia. Amen. Amen. Can first Peter chapter 1 verse number 25. Bible Nkasa Yanko. Okay. Bible Nkasa. Te Bible. 1 verse 25. Verse 25. What's it? A radia somebody. What's it? Yeah. Onyati. What's it? Radia somebody. Etihoda. Radia somebody day. Etihoda. Na yenia sempa. Na wenia sempa. Wakachiremu. Ya kachiremu. Radia somebody day. Etihoda. Na wenia sempa. Ye kadia chire wiase nyina. Revelation chapter 3 verses number 3. Revelation 3:3. Yeah. Meta me aso. Yanko. Manya. Revelation 3. Verse number 3. What's it mean say? What's it Nkywagye? Etionia. Also for church member. Nkywagye. Na watie. Ne diso. Ne di Nyankopon asem odi ama no so. Na sachira wadwene. Ti twi kasa no. Sachira wadwene. Adwene nye. Sachira wadwene. Repent. Yes. Sachira wadwene. Yes. Sachira wadwene. Wo sacha no be dey. Wo free bonim. Yes. Ofo to babu wadwene. Na nkwasi ade no mgu aso dem no moye. Second Timothy. 3. Verse 16. 2 Timothy 3:16. Atwere nyina. Efri Onyankopon humiyem. Eyeman kyerɛkyerɛ. Atanye. Atenatene. Wei. Eyema de ba de. Atenatene. Nkronkron ne Botaye a. Eyema de. Atenatene. Oboa. Atwere nyina efri Onyankopon humiyem. Atwere nyina efri Onyankopon de abem. We are not for English no. Atwere nyina efri Onyankopon humiyem. Eyeman kyerɛkyerɛ. Odi mayense. Emma church. Now when you Timmy apply ye. Yes. Atenatene. Atenatene. Atanye say be you attain. Tiri nimu yane. Na benyen wo tri nimu. Na amanyankopon ni pa ye pe. Na monyankopon ni pa wa ye pe. A wasiesie won kura. Yesiesie won kura. Amanyuma pa nyina. Wapuwe. Wapuwe na be nyankopon nante. Nyankopon so nyini to dia dina ho kire so no kotu Bible to dia dina ho kire wa kotu Bible Nyankopon fa bo ne ncha amen omi adwene amen adwene nti ase no enya dwuma o amen misi woni so biri wo yes woni so ntew yes misi woni so biri wo woni so ntew 1 Timothy 6 verse number 3 verses number 3 Nkronkron kyerɛkyerɛ eti so obi kyerɛkyerɛ foforo obi be ma won kyerɛkyerɛ foforo bi se Bible we ma nyini a no one pray ready yes Christ ready Yeshua Messiah nanum nsam aye no ene ne kyerɛkyerɛ oba ade Nyankopon na so edi konyameso mpa no onyameso mpa mu a edi kodie be mu onyameso mpa mu a wa horan se nipa ko no wa horan onim hwe oyare achiri de ba de achiri agia ene nkuntwe ade efiri mu ba no nitan kuzu atam didi hunu insekuro nipa wadwem bone mansotwe a esew mo adwea den asai no krab san Nkronkron no onyameso pa eden adepenya yes Kopon wo nyamina se wa nya na to dambo nya kasa Nyankopon ya won fa ne sanka wo mi adwene no se Bible na tikyere e ma kwama mu Nkronkron fa so yes to condemn na botokura ma no nya bia ede afa yes to jeje osofo atia so dem a wo je dross sofo atia so dem a wo jeje enwon tontro wa enya bosomsom enya bosomsom wo ji achichidi achi adu krom nsuo obi ma ko wi ka chese koto wo nya koto ntinu e se wo to Bible ne twen enti je opese wo pe wo liberty that's the reason why I condemn Bible pese Bible ne be dey ebe chew Bible no so twu ta achew wo ja osofo di o wa nya idio achew First Peter 2 verses number 2 eti mumpe asem ni Bible say wo tie me na wo this house of one bi achi wo this Nkronkron bi achi Bible say e dia ba dia mumpe asem ni fusuo den kronkron anya di obi di na dwen be kire wo
na baka je Peter tro uni Peter epe ubenya Peter fie no ada ubenya Peter mpaboa no apepa ho te obi abaye na die kɔ mesum baye me de wo die papa ba na abaye na adepa be ne fru One any person kasa no mo so nkrofo bi ani ba nkrofo no a mo se mo so mani ebi osikani bi on kwa asore ote wo ginya medio etu nke kasa ase mo no ntudi ka medi wachi o wate ono ote wakra no pasa pasora ko wate ti o ka fo so be ka konya sikafuo bi ama be so mo nkwase asam no so wanya bi edi wachi enya mo nyina na be di wachi wate baslide na bi baslide but no nche so wo nsuo nyame wo suo nyame Ate, body of an count. Omi adwini omu adwini adwuma. Amen. Tie Bible. Mompe asem ne fuso kronkron. Se nkokwa won se se. Nkokwa ya won se se. Na manyini wom. Na yetimi nyini akola no na benyini won nsam no mu. Akonkwagiem. Na adi akonkwagiem. Ebra maka hwe se. Ebra wadi ka test tro kronkron mu. Ewrade yam ye. Omu so oba ade no nam ne doba no so yam ye. Yes. Yeah. First Thessalonica 2:13. What's it? Bible said yen. Oka sama choti aye. What's na yenti? Adofo muti aye. Yensunti. Wasi wensunti. Yeda onyankopon aseda. Yeda onyankopon aseda. If den unya nyankopon kase asem no. Me patro nya botani nyini yewa. Okay. Kanie. What's na yenti nso? Osina yesintu wenti. Yeda onyankopon aseda. Yeda onyankopon aseda. If den unya nyankopon kase asem no. Very good. One 18 sempani nyina no. We aminko yi we mra. Okay. Chokongo Botaye. Yeah. Any we are person kind English. Okay. Ebe de pa. Did I? We. Ose. Wa wutie me ne. Enye bibia o. So onyankopon se we oja. O de maye e fa ne nko aso. Se me bebo de wura. Yeah. Me nyina we so me mfa mo de wuro. Enye ma dwene so na me bebo de wuro. Na unya we yi mu nsem a ofrinik asem bi. Oto din bi. Nyankopon kase patcho mababo ne nkasa. What's Yetin so yentin so ye de nyankopon ase da yen ya ye ti nyankopon ase no afra yen se ye meka nasem no ye koso yi na ye tontom da efri se adantia munya nyankopon kase ne yenchen yen no mu na mo ti nyankopon kase e wo yenchen kase a but ye se kase bo gong. This is Ghana Broadcasting Corporation. The time is 6 o'clock and about 2:22. Yeah, be my news kase bo no munya wo yenchen et yen ye bo kase yen we ye ne na nso ti we ye na nso free ha kase na ne ye bo no o se munya free ye nchen kase bo no maje kase bo no enye se enipa asem enye se enipa dan asem nemom se nyankopon asem ye nyankopon dan asem me na mchogu babu no dabi 20 kase bo no ti so fo biera no we nya dem asa fa koye dan fa koma news yes fa koye announcement yes na kechini tiam pa enunso ena ye adwuma mu wona agye dinim ye dia nante abobra read English no tie First Thessalonians 2:13 and we also thank God continue because when you receive the word of God, hallelujah, amen. When you receive the word of God which you heard from us, you accepted it. You accepted it not as human word. Men am try no men am try Bible no men am try me a printing press no. What not as human word, but as it actually is the word of God. Hallelujah. Indeed, at work in you, I believe. Yes. No. Galatians 1. Galatians chapter 1. Verse number 11. Okay. What's the mean saying? Verse number 6. That's why. What's it? Ayemi one was say. Motem ho asofuobi. Atro mo ho free cho kunkun we ho. Every day what frame Christo adomu mu. Ya kanya. Asofuobi nye bi kwana mo. Ena mo kwa asempa foforo. No mo ko peden asempa foforo. Nenso enya asempa foforo bia. Nemum eni pebi wo ha. Ni onyango pa asempa no. Person mo say no tie Bible. Na se empo nyame ka mo nya wo tie ase yan. Boss wo no mpo. Ana abofo mpo. Efri suro be ka asempa foforo chira mo. Eche de kan yana. Ye kan say mikita me nyansa na me de be yedma this time. Onue. Sani pa ko no onue. Sadi ye kan no. Sadi ya kan to dada no. Afeni ye san ka bi. So obi entia. So be ka asempa foforo chira mo. Asempa foforo bi ba be ta wa. Aka de agye die no a. Onue. Sani pa ko no onue. Na afa bi bisa mo.
the Bible way you win to no. Hallelujah. Bible says miss a question say. Crowd. Was a be one when you go pony that. How many preachers said they should repent? A tamam who will be so for your bonny, your point your bonny, Nippon your bonny. Yes, why give me the fear? Yes. It depends on purpose of the hallelujah. I mean, more to track crab among Jane. And I'm not track crab among Yango. Most of the okay. It's up as our society. Crowd now, which now they're mine. What you are cramming? Person Tiku, Kona Watina, only young Gubonian. Oh, Tiku Nadiam, jam, no more sonante. Maybe be attached, maybe be attached. January, yes. Maybe come out what you're crying. About you, I mean, I didn't hear me. Huh? I didn't hear me. Moyala Saka cannot say, and I said, what person penny? Some of the be on my bamboo. Nkronkron the automatic ukokasa nyamini ana babo unya start so ukasa fo anwasemwa obedwa line etu onipa no obeso nani nipa bi na mpesa mo so mani ana na same da so ni pani a na same da so ni pani a enam ye Kristo akoa munye nkopɔ ma munye Kristo akoa na enuanam a mutie me ne enuanam a mutie me ne me mama hunu sɛ asempa me kan asempa we aye kan enti sɛ edipa de ati enti sɛ nipa de every say enye nipa nkyɛn ɛna me gye no no one fan church me ye tro kronkron asam ye nananom hallelujah amen o ka chem say Ghana nananom a me say jai na Jesus Kristo obaye no obato school o kan the book of Luke chapter 4 verse 16 Luke 4 verse 16 me part of verse 16 no 4 verse 16 yeti obadi asam we are no what yes Nazareth asenka oba Nazareth yes Kristo ba Nazareth baby ye no na homeda said the oyoda yes Yeshua Messiah said you any dan okosia dem bi su okosia dem osori gire so ken osori yes obekenkan what the odifo etu ono ba ye no onya ne homa yeah eto ba no de ba homa no kenkan what the odifo ezi homa ye the odifo asa ya homa na ye dem so for we ejimi o what by the Jeremiah Diamasi Jeremiah didn't come? Yes, by the book of Isaiah and the year. Yes. Me Baba. Yes. Let's have a bobium. Yes. Baba. Hallelujah, hallelujah. Amen. Yet also Nyansa you retrade and Poyawasi. Amen. Soon the be. Men fan compare the beer. Was not some the end that Yansan Campium. Yes, Yeshua Messiah. Oh, I saw them. Tiayi. Bible say. Oh, on the book of Luke chapter 4 verses number 16. Luke 4 16. Acts chapter 8 verses number 26. Bible in Gaza. Yes, Nazareth. Yes, Christo Nazareth asenka. Oba Nazareth baby ye no. Na homeda. Said you da. Said you any da no. Okosia dem. Osori gina so ye den. Okay. No odu odifo ezie mo se say you obeto ye no no. When you read the book of Isaiah. Yes. It is Abraham's clothes. Boy, you man, and no can yes. New actually, yes. After 70 AD, yeah. Answer na yebede on be combine Bible. So would you my church? No, all the missing info teachings name my. Two can and answer moi. One and no nim we Nkronkron. Judge okay can I mean jai. I'm about to church much. So, Momunians and the church will be idea fit to among your day, moving far. Oh, don't free baby, the entertainer, dear Mawamo. Yes. About the Mantias here. Amen. Emra. Amen. Imagine a Toma Fabosum, some more would win on the Sabbath. Don't just so moon Sam Nkronkron no Batab. Oh, winning Papa no. Namacho Yentia, yen and Nanum. Ah, me call a bet semi brinta. Ah. Party. Let me show history no.
Obadi admo ye bema Bible na kasa kyerɛw na kyerɛkyerɛw nyema bie ni so yie Bible no ka kyerɛw se Yesu fa ase ahoma kenkan yenkowe after the death of Christ no Bible can say what the book of Acts 8:26 verse 26 Bible nkasa Philip ni Ethiopia ni was Philip ni Ethiopia ni nyamfreni no Awurade bɔfo kasa kyerɛ Philip sɛ Awurade bɔfo kasa kyerɛ Philip sɛ sɔre kɔ na afɔ fam kwan san fi Jerusalem kɔ Gaza no na yɛsrɛ so kwan na Philip sɔre kɔ na Ethiopia ni bɛri bi ɔyɛ Ethiopia man no the whole Ethiopia ɔno ɔyɛ financial controller ɔno ɔhwɛ mu sika so no aba Israel mɛma bɛsom Yahweh kɔ na bɛ ɔsan kɔ back to Ethiopia no Bible so ɔtene ti aseɛ nam titi aye o ka Africa Ethiopia nya Africa Ethiopia nya Africa but ɔtene ti aseɛ nam mu I walk back to Ethiopia. I walking card Jeba Homa. Isaiah Homa. Just what I mean. Walking card Jelly guy. Walking times. Walking time friends saying. So that walking Kwakwanan's story. Bible walking card yang. Walking card Isaiah Homa. Yes. Walk back to Ethiopia. Be no person free by. I bought it for you. When I'm sure Ethiopia, Debbie. About the Mantias, what me again? Babu Nicasa, didn't see it. Now, Uncle catch a Philip said, Chicotiasianum, now Philip to Nicacom and China. What is walking cow, do Fazia Homa? No, the Oking Kayasiana. Was a bad day in my day. This will be a day. Trenicasa. This will be a day. This will be Chami. Papa redeem but 20 years. This will be church Chami. Kibabuna. And a quantity Sir Philip said. And a tribute Chami in China. Actually, some walking canon here. Nicoso Janti Kokuno. I said, you are Damaton for them. Send women. No. Hallelujah. Amen. What put me to Bible? You put one bit me actually. If so, you didn't confess. Who many must have you? I know Piani Bisa Philip say. Who many must have me? I want some no different. I want some no different. Are you a different one? Some and I will be one some Philip Bien and a Philip Bien and no free to be. Yes, who wants some extra no. Amen. Me papa to nuswa. And me bet now baby I free. Yes. Oni me free. The adwe ba mu trima with the poi. Yeah. Oni. Ate. Yena to Ghana. Yes. So ba nu omunim nyankopon asam. About the Mantiasiamla. Amen. Omi akumam. It will appear new way. You free your friends say. One free at Jerusalem. One free Jerusalem. I go back to Ethiopia. Yes. Ate eti tamana o Israel wo hono no awo nyankopɔ asɛm da Israel mo no na Ethiopia fo bi di nyankopɔ edi ayatuade na ti basa onyansa no ba bia wodwene kwa no obetini adwene akɔ na ebetra nso the book of Proverbs be ka sɛmi akyerɛw one can Proverbs chapter 26 Proverbs 26 26 manya 26 verse 25 when you go Proverbs 26 Proverbs 25 25, 26. 25, 26. 25, 26. Said the ensuing you know Proverbs 26, verses number. Proverbs 26, verses number 7. Manya. Said the ensuing what it Tio, ensuing what you say, ensuing when the mountains you papa no. No one can swap for so do na day. Ensuing one Emma Winsu. Any a Buddha was saying a Buddha wouldn't one can swap say a Buddha. Said the Tiano. San or Tinini. San or be also yet Trinini. Not top one if no top one, some say Kima, or top one, someone in Tinta say Kima, Sanatia, if one started cassette in Yankopo. The would be because of Asante Bible, chapter 2, verse 1. What tab one and when you know answer the whole bomb. Okay. What tab one when you answer the whole bomb. Said dear day, Obia, in Shenu, I want now Tietty and Shenu one so. Now say our Bula, what in Shubula wouldn't know. What sending we are. San or Trini will be an uncle, what training Hablabo. Now top money for not for bicycle idea. I got top with some video. What top with some video for Cassia day. It's your creator no. Sound a bimote. Tietty and Shenu was so. Or Tietty and Shenu was so. On one Bula, as one was Sano.
to a top on some video. What of you pay the book of Proverbs 26, verse 70 Bible. Proverbs 26, another one. Yeah. Said the Apachina said the Nkwasia said the Apache who's of one and another. I hope you and Yajuma said you hold your pozo nine. Said your pozo Apache. The Nasan Sahono said the Nkwasia phobia Numasam. Yes, Ate. In fact, I was also a Nina Swa. Say you so Yansa, not two and you go past some tree. Messi would that the word of God no Unyansa would me apply. Yes, would you find your Juma? You are nothing. Mechawa Dewa, Mechawa just baby. What you want, Messi will soon Yansa. Oh, point to me, you soon Yansa. Dear, this one Yanti. Oh, yes. Will be our Yansa, but in the Tiama, oh, Jimmy. Yes, Venyansa Hunu, and Yansa Hunu. Dear Obiako Fakramai. What is a Kraman? Okay, where Kraman is. Okay, so Kraman entity, yeah. Okay. Our Kramai Opia. Akwala osiso ye kire no nya kramai ne nyansa wo no apply no kramai ni si so kramai unchia kramai bia wo pia akwala sa yeah bi oh ya tete kramai no yes kramai ne nyantete bi say ye say na fa ba akwala no nya dai enje ya tete kramai wo ze wo hwe e ofe e jibi keke onza yo fe ya tete kramano e ta kwanu pon school no betra so a na kramano hura gina chemu o da chemu enso kramano e to akola na ya atete no nya kraman bia no pia nkola da bi wate kraman nyesi so kraman pia wanya ntete enti kramano oni nyansa o woni nyansa o kraman yem but wonya ntete no wasu nyansa bi se akola ye dai ye piano ma kwala no gi efiwura no se maame no ana papa no na nko na eso koje no pia kwala no wo dia hye krama na nsa se krama ye mame krama nyansa wow ya tete no e di obi apply bibi obi di bibi wisdom bi odi bi ntitie bi adan amano hallelujah amen me so intimi without the word of God hallelujah amen intimi apply nyansa da krama no hallelujah amen wanya ntitie bi ntinu amana timi apply nyese krama ni nyansa bia o wanya ntitie bi ya tse no no hallelujah amen ya tete no sa no bi so atete bi odi ne ko chene yeah na mo nkwa no che hallelujah amen on wasi atete ni so mpia sa kama we o dene ko nwuram so onkwachem krama onkwache nkusi ontimi nyadai ontimi nchikusi obepia na akọ bepia na akọ ade obepam kusi onche kusi yantete no kusi chire yantete no kusi chire the Bible kasam ya chew the book of Romans 7 verses number 7 yes it is na wonso wutie mi no nyansa na de wo bi na Bible kasam ya chew yeah Romans 7 verse 7 what's it entia fe be kasai emra ne aboni ana emra no chokunkun wem enten commandment em nansam de wa ayaboni ana tie Bible nemmom no kanyamra no a se nyamra no ne ye chiro anka menim boni enyamra na e kire se emrana nkase emrana enyanya mrana nsem do ko bi ni mboni o yes emrana nkase yancho Bible we mu se emwani mrade a anka meni mu akono ko to aso kito bi to aso na boni enna mrasam no so enya kwan ya kono boni titiri pam dada o to aso yengwe na se mrani ho a na se o si mra we twokunku we mu nsem ani ho a enna boni so awu enso adi tin ko foda so di boni obi na be trust area yes Nkronkron nti wa de mawo na adwena fa na odi abobra yes tan ya tete krama yes aminyi nche obi Nkronkron stage yensan fa krama ne mabim krama be senko yes yes we shia krama ya opa koto bi ne ya fa belo fi so be pian ba oba hwe mo ama ho say yes but we atete no ti akola no so te krama na se na krama wo pia oh e do timi apply with nyansa no sambo ni dia just nani age ono dia akola na ye krono krama na kwa den eni febi se onu pia akola oh hallelujah we ni animal kingdom unko hu bi ho age so ba nipa kingdom na nipa na ma santete no eni onyankopon so hu ni se sanete dia o de chokrunkun we so amaye se chokrunkun we so mie ya dwene mu ate
It will catch us over you soon, Yansa, Yanto Babu, and Ube Jimmy Pa. 1 Corinthians. Look at 1 Corinthians 1:19. What you say? Yeah, you say. Saying Yansa for Yansa. What's over saying Yansa for Yansa? The man with the four. Obey the bad, yeah. One the four, enemy, the idea. I say, what's it? What's it? One Yansa for. One Yansa for. Travel away. Or travel away. One Yansa for. We are searching you for more. Oh, Yankupon and you was Yankupon so much than you are Yansa. Adihunu, Unimana. Unimana. Yankupasa to get the book of Jeremiah 8:9 besa kasamia chira obiam. Jeremiah chapter 8. The Bible. Me part of verse number 9. What's enyansafo ni be wu? Enyansafo ni be wu da onyansa ni na wu odafa wadampa mu no. Wo bobobrim achi wo. Oh, wo fawa. Bobobrim. No watch wo sunsum sius na chewa. Owo teta je woten. The Bible. Hwe. Awurade asem no wapu. Awurade asem no ayden. Wapu. Wo de tie statement. Awurade asem no wapu. Nyansa be na wo. Let us hear the Nyankopon asem no. Ye de yeden. Ye de kan nyansa no ho. Yes. Ete ye mienu. We need the word of God. We nyansa na be yusu no. Eye wo fam de na be yusu no. Ate. Okay. I'm mental hospital. Ankafo yao. I'm da hospital. And I see you I see a test. Nice one. And you be sa kwa ba ko say. Okay. Say see you ye you akofi. Na so du fi. Na say e ma abroba. Okay. Oba na dey. I say okay, doctor. E du fi ni mama abroba. Oh. Nice one. Me bulletin. Wow. Ma sense. Since you and my papa, Mamma Black Penny, Mamma, Mammy, Mamma, Papa should be eddy. If you're for Mamma, be a Miss Medibi. Oh, I'm very good. Kokujale, Nashatadi, and I go fear you. Want all. I don't fear Quabacos by as you. Also, so do fee. Yama TV. Also, bend, so you feel on TV. I'm out. It's my papa. Man, so much chairman me fear for. And also, young boy. Oh, Kona could depend on a god. Damnante, cry. Just what is a maoro. Manchester, the Dian is a becavia. Obaoro. Ninyansano. Just what Timaoro. Oh, me papa, it on your fridge. Obaoro. Oba papa, on your TV. Obaoro. Oba papa. Sure. One day, me preach about Nyansa. I on the very direct. About them, yes, some promanimba. Massa, and Sebuana will car. I am Montomo, Montomo. Asemo. Never Pocasao. Or so much. Jenny Cassa. You see, Chaconco Botaye say, Botaye say, about Wami and Yansan yet in your plan. Yes. But Daddy, I remember guiding me, who say, and look at some Bokron. Yes. And then you preach here, you just repent. Yes. Sister Watching. Yes. Chaconco Botaye. The Botaye. Colossi. To can Colossi. 2. Verse 8. Verse 8. Et muncham who you are with you in next show. No obian fanyans, no obian fanyans. One was so busy. Obit ye apply Yansan or Confro. Obit ye applying Yansa Pep Condition. Okay, obey you smart Yansabia. Tiababo. Muncham who ye obian fanyans, obian fanyans. And in Nada, when Yansan will be to the Dada. Yes. And up on the part of some so, and I'm the in the part of some so, and if we are safe, some so, and I'm Christian, I'm for when you power some so, I'm a phone no, I'm for Christian some so, I'm a phone no moon, I'm a phone no moon, yes. Tamako Shibabu, on Miss Ushibabu, one she Yankopo. And I'm a major and just Yankopo, a printed Bible no heaven. You're printing and the errors, the automatic you get it. Yeah. Your type of error, meaning. And also stand to me to Yanko Passaman because Yanko on a Tamco printing press. No, Tamco printing press. Won't be a printing press here. No, Tapi. Yanko Omantias. I mean, once I would see will be dean. Yes. Now we did Dino. Let us waba. Exactly. And I'm Uji fake dia original do fake do a dean so now for dinner to Hosua. Now just any Pakuni so no this heading will turn first dear. Hallelujah. Amen. What you dinner the dear no by dear and then BBS. Any
It. And in the BBS, amen. On finding some guso, Omia dream, and can't just so be up by any dear wako. As soon as the Nipan family and Waben woko, now some year demanded the oh, and you will be in the Assembly Sumano or the smallest one family. When you go to Kasembi, the book of Ezekiel chapter 2, verses number 5. Bible in Kasanianko. Ezekiel chapter 2. Verse number 5. Verse 5. You talk about the Bible in Kasa. So what you? So Asam, you go post my yenya Ezekiel. Also, you go Kasam. So mutio. So when you, if it's a bush, for Baba. Na ejetenia. Nanya diara. Ome say. Odiphobia bomumu. Etu oni paba. Ensuro wom samono. Na ensansunum. Ene kasem ni enamu go. Ti ensuro e be kasa famu afọ. Yenim se be so nkofo be sore sa. Yes. Hebrews 4. You can Hebrews 4. Verse 12. Verse 12. When you pass some na wonkwa. Awodin wasam num. Anu anam. Ese granted yen anufanu. Biara efiremu kosi se e papai dan okra aba ene huhum ene diemu akwa ene echemu eye akoma susuye ene adwemu temufo da asemi wura akoma mu a bo wura akoma mu a na wani aba ho so if we start apply Charlie I am from so no asati isu John 17:17 no. John 17:17 said. What's the Nkronkron? Yashua Messiah. Kasam. Actually, Gesaja. Ye Nkronkron. I want to kurum. If said ye. Wasam. Ayanokre. Wankaso no nasam. Ni papa sam. Hallelujah. Amen. Wasam ye me there. Wasam ye me there. Eradi wasam ye me there. Wasam ye me there. Wasam ye me there. Eradi wasem yemide misi watu miu ama hallelujah amen abba asamno unibia and our problem but the word of God who didn't know wow papa yes ema hunu nyansa e bia dwirinim ema wo che nyankopon ase it will come Bible nyankopon ka sem ya the book of Revelation 22 verses number 7 Revelation chapter 22 verses number 10 22:10 to 11 to 12 Kababo 7. Baba Munkasa. What's the share? Also, we are doing Miribantam. Also, me badai. Jeremiah 15:16. Yanko. Also, 12 yanko. Miribantam. Also, me bantam. Shani your crown, may shani your crown, who may die. A decent. Shani or your crown, may die. A decent. Shani your crown. Yes. No be a pone. Shani your crown. Yes. Shani your crown to us yanko. What's it? Verse 10. Verse number 10. What's no catch me say? What's no catch Johnson? And so many disamiano. A brenna bay. It be Biamna man saying, and you are telling it. Wow, Tenno. What's it today? You are fino. On your cost no your fee. What's one idea your fee? You are Trino. What's it Tinio? Why Nkronkron? Uncle Nkronkron. Yeah. War bantam. Look at a jacket. Your syllabus now and one teacher any treasures. Teacher needs syllabus no. Oh, the teacher was school. And one more picking with some of the energy exams or the set exams. What's the baby Kitamaketia? Yes. Midi brobi biara. Sedi na juma den. Anio. Mini alpha. Omega. Epanifo. Enu ochidifo. Efitiase. Enu awiye no. Enshani wona. Wa ru on tade.